Missa sabru aleluia kalang celebra Jesus ni Muricias husimate. Amu paruku Igreja São José Aimutim, Padre Emmanuel Lelo Taluk ce emi efi ia ni umilia hateteng. Liu tiha lorontolu ia sabru da derdeit Maria Madalena hosira seluk baharerate. Jesus hakoiba no altura neba rainak roko makas. Maromak ni anju tung husilalehang fila antia tur iha rate oing. Ninia ilas hanesan railakan hatai smuting hanesan kabas rahung. No anjune hahu kolia basira hau hatene imi buka Jesus ni ising mate nia la iha ona ihane nia Muricias ona tuir hateteng nanis ona. Liu ke lorong sabru morok lorong uluk semanangin koin raihun muti Maria Magdala o Maria di selu bahare ra aina doko tete na ini anju tunggu sila lekang mai pak pila kia paku usira on akoi tur kia ikan rete ne ilas anesan rai lakan ni hatai smuting anesan kabas rahun tantau anju ne luar kesira nak beda o di mono anesan mate anju haun kualia te hambre te sia ini kita tahu awaten ini buka Jesus nere ema poko nia le hane ona nia Muricias dia ona dia hapete nanis No anju husu basira atu filafali ba fuatene baskolante sira katak Jesus Muricias ona husi mate. Ini mai refak nere hapoiba ave ini ba lalais di hambre sekolah sira nia Muricias ona husi mate odiba Galilea iya ini on ini ba ini sehetang dia nere makao isla atau hateti pati itu siarne so ham tahu nok solo bot musik terate odi balalais atau hatene dia bom nere ba sekolah sia iya ne Yus mosu basira odi hak seksira sira basic dia ba hakua ni ani odi nea kisah ni odi sus dia basira kita tahu ini pokok hati bahau ni mo ani sira aku ba dan ni kita ba sira berhati. No ia sabru kalang ne molok tama evangelo eskuteru sira sunulakan ahimatang no padre hu sunu liling depois sarane sira sunu mo sira nya liling hafuing ne amu Emmanuel lalo fotisa liling ne hodidehang Kristu mak romang na bilang no sarane sira hatang mane kuwa intebes. Reportagem Ana Rosaria Televisão Timor Post. Janela Informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha hane hambutão subscribe like halo comentário no fahetutang ba media sosial Hotu.